clear tu te chibai voin hi march nili ani a Israel US Iran war updates kan tarlang zuayanga chumi zo chuan Islamic Republic of Iranin Supreme Leader arwat le donem Israel Mossad te chet dan le Iran Revolutionary Guards Corps Commander Zingah Israel tana entlatu anomem tite kan ngai thlo donani voin march nili thlenga war updates thren khat chau kan tar langanga avaya soisen chi po anilova tlem chau kan han tar langange US President Trump chuan Iran Hruaitu te anlabei chunzom thu asoya Iran Supreme Leader thangtu turte omna bom ani thu asoi US Army Central Command Commander Admiral Brett Cooper chuan Iranian longsom pasari an submarine rinrol bertiamin kanti cheto darkar zachung indona khan target sangni kan kap toa mintina theito photchu kan noizel donani ati US hian B2 le B1 bomber amang deuh bera fighter aircraft zanhi le sipai singa velin Operation Epic Fury hi anbei mekani Iran po adwailo ballistic missile zanga chuang akap toa drones pheichu sangni ayatam atir chuak tabok Iran ral thuam thatna ber chu man tlawm si ma se target afu chuan poi akhoi lian viau zela sahid le kamikaze drones US dollar singni manvelte ka thlak nan US le Israel ten Patriot missile system le thar voikhat ka po US dollar makte duai li lai angai ve zela sumluan ral dan hi ain thlau viawani Iranian drones te hi meter 2.6 asai ni in kg som panga arit phurin kilometers sangni zanga vel akal thaya darkar khata kilometers za somriat panga athlok thei bokani cruise missile fighter laka chuan chaklo takani ma se sen so aniama US point Iran beinan Iranian drones ang asiam ve hial ni in new scientist block chuan aziaka low cost unscrew combat attack system Lucas hi Arizona company siam ni in Iranian sahid an copy ani avoi khatnan tuntuma hian Iran beinan an mangani sahid drones hi Russia point Ukraine beinan amang na sa a thathokat viau nyangai ani Iran hian sen so hniam theiang berin ral thuam asiama drones zanga somli pakhat siam nan US dollar million som hi pasari po amang phalo ni in defense analyst Grico chuan aziaka UAE chuan heng drones zanga somli pakhat zinga zanga paruk a intercept thaya ma se UAE hian Iranian drone pakhat ka thlak nan US dollar million khatvel aseng thungani Islamic Republic of Iran in Supreme Leader arwat le donem Kanriat angin Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thlaktu turabei sei Interim Supreme Leader Ali Reza Arafi chu athito ni in Israeli media ten anziaka Iran sarkar emo an state media tangin thuchiang an la soilo heti lai hian Ali Khamenei fapa Mostaba Khamenei kumsomruk pangami chu Iran Supreme Leader turin siang Muslim sakho Hruaitu ten an beisaya voin march nili hian puan chua antum dewa amaro chu US le Israel target anile maidon nia hriat na annaya official taka puan jar hi an man mo don lo ni in alang hetiang ani chuan interim Supreme Leader Ali Reza Arafi chu athito ngai nia rinna alian viawa athiemo damemo Iran Supreme Leader thar hi puan jar kher antum to lo ani mel Ali Reza Arafi le Mostaba Khamenei hi lo thile po ni se Islamic Republic of Iran dintu Ayatollah Ruhollah Khomeini tupa Said Hassan Khomeini po Supreme Leader chelmai thei tura riruang sa diam ani Israel spy Mossad chet dan Israel tana entlatu nia rin hlel Iranian commander chu US Israel airstrike Iranian Supreme Leader le ahote mi somli pariat lai voile khata anbota duak kha Israeli intelligence Mossad le US intelligence CIA tero puizia alang engtinge ramkhat lalber Ali Khamenei khosak phung an hriat theiti chu rilrua alian hle internet lama Ayatollah Ali Khamenei an track dan nia soi
theory chi rang soitur atama chungte chu kan han tar lang ve anga atop lama Iran sipai ho tu zingah Israel tan en thlatu an omemti soizauna kan nei bokang Ali Khamenei le Iranian Hruaitu te omna location and track dan soidan rang te hi adik chin a omanga adik chia lopo a om thei Zun sang ni som ni panga Israel Iran war kha ni som pahni chung anin dawa US po ain rol ve zuaya Zun ni som panga khan US official pahni chuan Reuters nena ti hian an soya Israel in Ayatollah Ali Khamenei tha theina hun an hmu'a ma se President Trump chuan akhapani anti Zia chu Israel Mossad ten Iran Supreme Leader le mithen khatte hi an chui zuina sa ti achiang Soidan pakhatna Israel spy Mossad doctor le dentist te chu teran khopuya omin clinic le hospital ate an thokhloma service thatak pein Iranian military le civilian ho tu te anen kol fo ni in an soya Israel Gaza war bor chawa khan Iran khopuya Mossad agent te chetanin Iranian Hruaitu poimo te halem kachunga chips anwa sakni in an soya heta tang hian Iranian Hruaitu te omna an chui theita ani ome kumsang ni som ni pali September ni som ni pasaria Hezbollah leader Hassan Nasrallah Beirut khopuya antha po kha manro poimo berchu camera thawani pani na Iran khopui chunga traffic camera te kum engemozat chu Israel intelligence ten an hack to a camera thalak video te hi Israel ten anlo muvek thaini in an soi US media then khat chuan Iran traffic camera Israel in a hack thu hi an ziak ve boka thudik ani hmel traffic camera pakhat phei chu Israel intelligence ten an en uluk thin hle ani ome Pasteur Street Teran compound pakhat parking area alanga chu Iranian official lokte Ali Khamenei tiamin an bodyguard te lir theida na ani oma chuan nasatakin official te omna a hril thei ani pathumna Iranian Shia Muslim te man tamber bade saba prior app chu Israel in psychological war bainan a hek boka heipo hi thudik ani bade saba omzia chu jing tong trai tina ani ome mobile application an siama Iranian mipui nuaiza ayatamin an hmanga Israelin a hek hnu hian message thu an pechuak thina tranpuina alo thlenge sipai thunei na kalsanin mipui lam thlop ro ti lam hoin thu an thon thina hei hi February ni som ni pasar ni som ni pariat airstrike hnuwa psychological war Iran mipui rilru hruai koinana anti ani ome Bade saba app mai baka IRNA ISNA tapnak le asar e Iran tepo Israelin a hek boka heng apps te hi mi nuai som nga velin an man ani hloma indo hnu hian Israelin thu the dar adu ang angkha an pechuak thin ani kan soitak te tang hi chuan Israeli Mossad ten official poimo somli pakwa lai voile khata nuai bo turin atan pui viau arinom chia lova chuwangin Iran Hruaitu lok tuemo tak chu Israel tana en thlatu hi anom nge yang ti arin omani Iran Elite Good Force Commander Ismail Kani hi rin hlel kai to sa ani a tuna hian achanchin soithoma omle to a Israel tan hian alo thokru rengem ni ti chu zonalian tak ani Trump adminin ada thatak Good Force Commander Qasem Soleimani IO tura Ayatollah Ali Khamenei in arwat kha ani a amo phurna aliana US le Israel target ani ngal boka chuwangin adam bokin lo an la thin ti thupuya hmangin asahimnan Israel hena information arol ruk tamai thin ani theibok Good Force Commander ani hnu khan rinhlel turin engtin nge aumzui hanbi thuakila kumsang ni som ni pali July ni som thum pakhat khan Hamas Hruaitu Ismail Haniyeh chu Iran khopui terana Israelin athata khamitum khan General Ismail Kani Good Force Commander hi rinhlel ni in an man nge a house arrest in anda ani Hamas le Hezbollah Hruaitu te chu Iran President Mossad Pezeshkian laklu programa antela an thlenna guest house kha Iran sarkar en kol ni in
medical facilities po a om vek ani khata khan Israel Mossad ten bom an lo kam chuni in Hamas leader Ismail Haniyeh thi thu Supreme Leader hena Hruaitu chu cut force commander kani hi ani kumsang ni som hi pali September tha a Hezbollah General Secretary Hassan Nasrallah tha ani tum khan Iranian commander Ismail Kani kha thizinga telve ngai tura rin ani line a himpiala vantir koten anum pui hanti donila ani theibok silo khamini khan Hezbollah Hruaitu tenen Beirut a omtur anni a ma se achan riat lowin dam takin alo omani hethila hian Ismail Kani hi rin hlel akaya IRGC chuan alaka investigation an kalpuyani Israel-Iran war 12-day wars a po khan Iranian commander som thumlai tha anni lain Ismail Kani hi adam zinga atel le a avan duai zinga tel lodan a hriat hmel riawani February ni som ni pariata Iranian official te meeting a khan Quds Force commander Kani hi tel turangai ani amaro chu meeting tran hma loka a local chuak le manpeka avan nei tak takani Iranian commander le official tamtak thina po himpiala om theitlat hi Ismail Kani hi Israel tana athok wangem ni ti zona asiama lirthei accident driver himpial om te po hi atwar tu ten anmel hrek du ania Ismail Kani hi Israel tan athok nge thoklo thu chiang omri lova Israel official tela chuan ui a ina sengot lo chuan kantana thokani antidon silo Iran Revolutionary Guards Corps IRGC in alo chui toa evidence an hulo chui le poni se evidence hi an hu kher lowang Israel Mossad le US CIA te hian IRGC chunga mihring puina tel lo chuan hetiang thil hi anti thei kher lowang chuwangin tuima tak hi chu Israel tana thok an om nge ni ti arin thei Iran atlom mai donem Iran hian tlom mai atum don lo an senior general le commander te an chan toa tuna IRGC thunun tu te hi kumlamanau pangjok durum tok le ka huai thisen lum an ni dona missile tluan ni thum an lanai chung chu to mai an du don lo US Israel laka hnung tol ai chuan he indona ramdang te teltir dan an ngai tua jok nge yang ama sabera muslim te itang hawang u an tianga tin Asian ramten US an huat thainan an oil bazar ti chet sak an tumbukang Strait of Hormuz po an kharto reng ani Iran hian US akap don lo Arab le Gulf ramte abei borboranga oil man asanganga Asian ramten bungrua an thal thei don lo chu chuan indirect takin indona minhnuk lu don ani Iran tlawm na langlem lovin Asian partner ramten norna wangin ceasefire om thei bokanga China le Russia phei chuan US hian aral thuam hmang teuh se antir ve thei tlat international politics hi kan soi ve thin takna a hriat chian a har hle US le Israel airstrike ringot hi chuan Iran Islamic Sarkar apai thak arinom lo US hian ground force manga Iran alu khung ngai dona hun adu reidon heti lai hian Indo-Pacific lam Japan le South Korea chuan US Iran war hi reilo te chung ni theise ti in du thu an sam ve bok achan chu US in Indo-Pacific angai saklo chuan China hian hun tha azong ve renga US in ral thom alak chwa hun huna Japan le South Korea Taiwan te hi China emo North Korea in athunun ngal donani chuwangin khovel himna tur chuan US Iran war hi top thuai se US in ral thom amang hnem viau chuan Asia rama US base ten antwar don Saudi Arabia Kuwait le Beirut US embassy te khar ani toa Saudi Arabia Qatar le ramdang US military base ten missile le drone antwar ve reng boka US po kan ngai ro puyang hian acha thei tak tak big lo North Korea hi Iran lama hantang ve chia se Indo pui hi kan lut chu ani mai don